Jedan od modova na motociklu što se meni pokazao dosta praktičan je ova jednostavna klipsna koja košta otprilike 6 kuna. Pitate se zašto je ovako oblijepljena sa fluorescentnim, zato što ako vam slučajno ne ide u vožnji, padne u travu, možete onda lakše naći, a dosta dobro dođe. Znači, ona se stavlja ovdje na ručicu gasa. Kako se gas doda, tako se zakači klipsna i na taj način možemo imati, ajmo reći, neki cruise control ili tempomat. Ovaj model konkretno je vrlo praktičan zato što ima ovu ručicu koja se može samo ovako odpojiti i on se vraća natrag. Ali bez obzira na to, ako vozite na nekim dalekim relacijama, pogotovo ako spor motor poput XT 125R, nije loše malo odmoriti ruku i zato koristi ova klipsna. Apsolutno ne treba tipkati po mobitelu, ne treba ustajati, ne treba ležati, ne treba čitati knjigu, ali to je u teoriji čak i moguće, s ovime možete fino lijepo odmoriti ruku. Evo, to je jedan od motorcycle modova za danas. Pratite nas, lajkajte nas, šerajte nas i vozite se na dva kotača.